Na tukiambiria ni ati rais wa nthiguru ya Kenya Daktari William Ruto muthenya jogoro na arethirwe akireta mogaruruku kathumba ndene ya kanju yawe ya maminista na nkuruki ndene ya bamwe ba ambassador kire thirikari yawe ni arena ndi rais William Ruto areketie na kuthura uria wari minister wa ugima kwa thirikari ire nkuru ta Mutahi Kagwe na ithirona ndika gitende gaka akithura gutuika minister wa manto jekie uremi na nkuruki ndethia kagitene okau William Ruto kana rais William Ruto na areketie na kuthura Lee Kinyajui na kumwethia minister kire rwangiro manto jekie wendia ogori na kinyamanto ja iwanda kagitene okau rais William Ruto na areketie na kujukia William Kabogo na kumwagetekia minister wa manto jekie utambia bwa nteto na nkuruki teknoloji ya kagita gaka nkuruki kagita no kau rais William Ruto na rekete na kuthondeka na nkuruki go chenchia pamwe pa ambassador kana ambassador baraba kurungamira Kenya kirende goroshia ome wambere ari Margaret Nyambura Ndongo ozo anankirikanya ega kurungamira Kenya rutere ruria rwagana ta high commissioner kurina Ababu na Mwamba kagita negaka akethirwa agitetheria kiri rwangiro kurungamira Kenya kiri gikundi gitike kithirikari nkuruki kizikereta UNEP kana United Nations Environment Program na kedro haro bisine irai mushimonene John Nairobi ambassador Dorothy Angote na nkirikanya ni rais William Ruto gakurungamira nthiguru ya Kenya ruterero Zimbabwe ni arena we Andrew Karanja edro akirungamira nthiguru ya Kenya ruterero ruria lwa Brazil kire kanjo ya maminista barais na ethirito nkuruki akithondeka jamoza mogaruruku ni arena ndi minister Salim Mvurya kagite na gaka ethirito agichenchwa na guikua kiro tairo manto zegie mbeo mbithe na michetho na kagite na ko Kipchumba Murkomen noe atonyithwa kire manto zegie ukaria bwande ne jao ni magaruruku zara mutegero Meru TV zari ona tuketho tujategerana na njira indaza kire nkatheti cietu cia ntuku ya narua no garuruku jara rais William Ruto arathira akiza thondeka ntuku yegoro tutanambere na nteto cietu ni arana ndi ntuku ya yegoro nikura kuziriro monkijo muingi sana kajo monene sana ndene ya thoko ya Kirua ni ara nyomba imwe irethirwe kia na nkuruki into kathomba bieta na mbere na kwenyanga na tuguna gotento kinyake mwa kiromba kuonokwa ni ara ndi akariba nterije Kirua paromba thirikari ya county ya Meru gutigira ni kubaretera ngare ya kuoria monki nikenda kagite na kana gukethro kuri na manto tajaja kana gukethro kuri na mutino jo monki bakethro bagitetheka na gutumira ngare zi tugwatanire na mwandiki wetu LC Mutegi endrwe agatamburikiri ripoti yeje na njira entariru Mutino wa mwanki numirite thokoni ya Kirua rotigite wabithia nyomba imwe ya kumama ya mto kiumbe na indi kumoka mwanki uyu gatamenyekana na ara mwanki uyu tigite watema ntame mwene nyomba tono kinkinya gatambaga kumira ndaigwa kwena mwanki jomera market nande toya twethira jo kwora ndaibwaga no ntobwantu guchume na kukinga na jora nyomba tutijimbia ethia na iromba rinene kiri acheri kagita kaka mambura mathigunku igutigira bakumenyerana bao mono kiri kuwatia miangi nyomba ichimenyero mono no ntobwana batikayo tuka bakuwatia ngasi wethira ngasi kethira ne kando gitenere kwena misimu ya kumara gweta party after party ndaromba nto baimenyere bukatiga kando nyomba kanana nyomba na ngwatira no ntubuka barabubu ana na bagatuma na bokwa kange myanki no kumto kwetha kwena supervision ya mutiari kondaromba myanki menyerwe na baraba komyake bamyakie bakalekeria manto dabuka ibakuromba thirikari ya kaunti ya Meru kubaretera nkari ya mwanki bore kaingo etethagia mitino ta ino Bore East na Bore West tutenga alikinya kanini mao ibarenkeri ngari be nayo lakini romba yakwa na ati kethira kuombeka Bore East na Bore ka East South Bore East na West tokae wangari kinye mwenini kwa dhoro kubuino ntorane kuma thai kuma ngari kuma Meru town kwejaja ibeja gaiba chiomaya lakini kwejaja for now na ni kuwa ne thoki no ntobori tomorogoga kutha ukari nyombe nene kana manto jange ja manene ne asare nene ringiombeka kogwa gotha kuombeka. This is my prayer. Let's Meru County tumbe gutekwa kwa assistant Bore tumbe gutekwa na ngari mamba kwethro kwina simamoto nonto akue nonto to thimo eringirwe
na mwangatha yu te simamoto irakinya kwa inkuromba simamoto ciongerwe nontu simamoto inkai te kumba gutukinyira haraka na ni karikari ari kuyiritwo isabuchi bwakirwa Salome Ntinyari unipeta wa Salome Ntinyari assistant chief okirwa sub location monki yokoroka kuithia nyomba imwe ya mbao na mabati na tutamenya kiumo kia mwanki kwa u ankwira atiari omba kwevo nyeito ana tuguchetha meanki kwa u ankwira atiari bamenyere ana bao kya mono na marketine nonto ana iba kuthiuruka mono kwa u nogwiri kumenya mwana okwe mwara na ari kuma kirio wandini akirwa na ari gicigo mbunge kia Mburi ngiripota na Meru TV nyukambitaga ki Mutegi. Kongera kuu ni ati Zipporah Kinya uria ni MCA wa Korotwa ndene ya bunge ya kaunti ya Meru ntuku egoro na arethirwe agichumiria na kwariria mantu jegie koti ya nkathi cieguru gukurukira Judge Muye kuongera gavana Kawira Mwangaza ntuku ingi kana rimwe 20 cia gwitana mbere na gutongeria kaunti ya Meru munga kagita karega mbarire rikethirwa rikigitwa kairi ni ara kuringana na Zipporah nona netie kurega konganiro kwayo nonto uge popo koti na nkuruki akiare na metha ya Nteto ya Meru TV ethirwa akiuga ati Ameru bagetana mbere na kuruira ekioto kiao. Jeff Getuma nethiri twakiaraniria na musiasa ucio na gutubanganiria ripoti ije ndiraigerwe ntenganiri mono ni untu bwa uria igamba riragitirwe na mbuge Ameru batirona justice. Ou ni Zipporah Kinya MCA wa Korotwa mbungene ya Meru aria umirite na kuonania kurega kunganirwa kwawe ni uge bwa Njanji wa Muye ni aria ugite kinyo kenja kwithira Meru itaerwe kioto muthenya jwegoro bo jatongeria ba Meru na karibangi ba Meru bakenderea kuruira kioto ni aria nkuruki mutongeria uju akuga mbeca cha kaunti ya Meru kachithirite ikinyangika bunene kwa nkuruki ya miaka iri utongerie ne bwa gavana Kawira auga nakite irasi 777 skuru ira turetire chionde na no ndigwete aja guti skuru kinye mwe kirasi gyaki na kirasi gya 2022 2023 gitakwa gya 2023 2024 gitakwa uti skuru kinye mwe kirasi gyaki tukenderea kurwana obesi tukenderea kurwana okora mwanka riria bukathira ndene Meru nkuruki mutongeria uju na kuga Meru bagaturira ntwara Kawira Mwangaza ni untu nande itengo bya thirikari bila bibatere kurwana ungumania na kinya nkuruki gukarinto bya Meru amwe na koti ni jeka byekirimuko kinya na nture ni ria twita mwamba agakuia ukamuika ko polisi akarekerua ugachoka ukamuika Kawira akarekerua kuri gitare kinya antu bantu bakauga moro tutikia kwa polisi Kawira batwi atugure tairi na maguta atatu ikire turinge kibiriti nonto kinya ketha systems ni thukire ibu igukaria justice kinya ketha systems ni thukire ibu igukaria inya mbeca ikuiwa nonto itengo bionde bya DCI itengo bya EACC Auditor General Control of Budget ingwete kia mdene Meru bionde bya compromised nyakethira bya compromised Ameru batitiga kutetera kioto kiao batitiga utetera into bya bira bikora bira bikwiwa na bira bigutumirwa ura butebati nonto itengo bibionde ndagweta na nyake ukenge kiegoro nyakyo no kethire ge compromised ndenda kwira Ameru tukarwana wamba turwe no kora turwe no besi turwe mwanka riria bukathira ndene Meru akirikiria na kuga ibaijikene baraba kurwana kioto kia Meru gitethire gikinenkanirwa ni arerekithiritie kiara kiriba maba siasa janthi gurune kuri antu bangi nabo baria ba influence ta bara batumite Meru ire gakuona kioto ituko bamenya bonde na marietwa antu banene na banini ndienda kuga Ameru tutikariburekera ntu wonde okumenya na atumite mu Meru aga kioto tutikarimurekera ethira imu siasa tugatirima na 2027 ethira timu siasa tugatirima na ange nonto ogwe ukarire ora wererwe aogerwe igara kithi na ethira mu siasa 2027 twinagwe tutitigana nagwo ou
utiumba ugo gutuma Miru ithina miaka iri tigere 3 ni untu bo interest ciaku ndenda kwira kurita mukana ki muntu wonde urotumite Miru yaga kioto mwire tugatirimana na Miru 2027. Nkiripotera Miru TV mbita Jeff Wagitumam. Kadho cha mwanya mwandiki wetu Nteto Jeff hakuma ntere cha South Menti na unto boripoti ukongera ku nyote akari kuma wadi ya Mikindori ile ndani ya gishugo bunge katigani East ni bachumirite na muthuro zo munene na kumeneria MCA wa Nterizi urawigena ta Julius Mriti amwana governor wa county ya Meru Kawira Mwangaza nonto bakuthokanga kwa barabara ile erekerete ndene ya sibitari ya Mikindori level 4 bakiaria akaribabana ndene bogete ate barabara hizi ni directorike nyamarage kinene kiribo na nkuruki kire aje barabara kugeria gucho tungata ndene ya sibitari hizi ya Mikindori level 4 nikagita ne karana ndia karibaba bedere tabageshumiria na konenkera governor Kawira Mwangaza amwana MCA Mriti ntuko mugwanja bedera bakubathondekera barabara hizi na kwethira tio bakomba kwethira bakiumara na kuandamana Marieto wako mbeto Timothy mugari wa Mikindori na chairman wa bikibiki ya Mikindori bato athori barabara cietu cia county kwethira ithoki totoera kuinela kaimbo abithia barabara ya weta dispensary da inya mtu ayeto engwa atomba wetera kuina thenene mno barabara thaire njokire imarinya nyamto ayeto atomba wetera barabara unganete ta mwanga kwa polisi ya tora sa indirenge barabara huyo onze otem tombe ya wetera uburu onika kona bomi moto mono barabara ya weta sibitari nene nyamwasi akiluka irwa yetu okwira okulukira marinya yare au irwa Kawira barabara ya weta sibitari nene otengwe akuluta sibitari watu kwethira ekiri ena lami Kawira atomurta ande tokoromba Kawira obithia barabara ena ara makobithia batwe etero te amberia kuandamana barabara ene ere onde onto barabara inyamto ayetwe kana ena mimba atomba iterriau ataeta bonge ata andelivira barabara ene ando nderomba batobithira barabara nyumba January kathete bithetwe autokandamana anto baiba kwa Anthony aethera ngabana ayete na tukiuma ntere yutia tigania East etutana mbere kana twerekere kirurutere rwa county ya Tharaka Nithi ni area arimi bakawa kuma ntere chia mitheru ndene ya gishigo bunge kia Mara nibone yakana nibethirite bagichumiria na kuria governor Muthomi Njoki urane governor wa county ya Tharaka Nithi gutigira na kubachoira na kubaretera ataramu bakuthima muthetu nikenda bakethirwo bakibatetheria kiri mantu zegi urimi bakawa na nkuruki nikenda urimi popo bakethirwo bagiukira ntere ici arimi baba baretie kagite na karabara na muchamanio jira chuthagirwo chukithondekwa o mwaka nerana ndi bethirite bakiuga kwethirwo atamba baba bakethirwo bagikinya ntere ici bakethirwo bakigunika ta kariba county ingi aja nthiguru ya Kenya tugwatanire na mwandiki wetu wa Nteto Mbogo murimi na ripoti zetaririo arimi bakawa ba Mitheru Society bakomanite obisini kiago Mitheru kwariria bura arimi bakawa bwithirite bukari mwankani wa 2024 aramu karirigite wa Mitheru Society Benfondi ireria ugite mwanka uyu akariba Mitheru ibegite bakiri makawa kwa wingi thokia kawa ni thiete gitagia na improvaga ke last year na tukauga u tukinyete Mitheru ni tukorania onorimi wa Mitheru no garukite arimi ni bemburizite urimi wa kawa wega na ni tukuona tuthie togu in near future we are going to be ni tukuthiko kugwata matunda morimi wa kawa na mbuge ni betikiritie ati guti urimi ungi wina mbesa tigwa kawa akiuga kira gitigere yende thirikari guchuira murimi wa kawa thoko imbega ona thirikari mugaruruku baruthitwa gwenderi wa kawa ni tukuona no kuthimbere kutethia murimi na murimi ni akom benefit directly no ntwa thirikari na tukugwata thirikari mbauru na tukimioragio na kairi ithimbere gucereria murimi thoko iria mbega no ntukwino ni competition ni ncindano ona te no norongo mwingi muno wa in the sector of coffee uri uko kaenu gerwa waku tikega na nikega
ugacoka erwo ati mbeca ni giukite nyingi muno itiguka arimi bakatumira muno bakiwa neti tukuria mbeca cia arimi. Arana bo arimi bonekanite kugarukira thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi wakira baugite thirikari ni abatunyire ndagitari bakubatetheria urimi-ini bobo. Antu babariungaga migundani ya kawa bagitwiraga rota ona batejaga riu nitule turebone kenda kawa kaomba kuona mbia nuntu batejaga na lazima beja bakirairaga agikwira rota o injambenji injira o kirao na na ndeu kawani kana quality. Challenge yetu eneo gikawa ni mbere burutu tena expertise baba betagwa agronomist bakuthomithia arimi practices imbega cia kulima kawa na arimi betu baba ingi batije coffee calendar na batije coffee management kwa bunde nkiuria whether ni county government itutetherie mbere in production togu twauga production. Arimi baba ende bakiruta mbito kiringa vana muthomi njuki kubacokeria ataramu baba kengo bari makawa kega batunengere quality compound fertilizer muntu wa apply bacoke through balayas na society tutethwe na pesticides ira ibaterie kuma ukwetho bena routine rwa kuraitha murimu wa kawa bwa kurutha fertilizer ene jakaga mithero ya 2,500 thirikari igerie kuleta kwa wingi nundu kwenda tukaragumithira o nibalete na baleta batikajana na gindu itakwa discrimination. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Marambi ta murimi wa mbogo. Tuketana mbere na ripoti yetu ni ati akari amwe na atumiri barabara ya gweta sibitari nene ndene ya Meru ireje geneta Meru level 5 ne bashumiritie na kwariria manto jege kuthukangwa kwa tache barabara ire chetegero chikimurika barabara izi ni arana ndeba kuga gwa kinya utuko barabara izi ne gutuika ogwati nonto bakojera mundu akari baba na ndene borombete thirikari ya county ekwethirwa egichumiria na kubathondekera matajaja bara kana jara bakuga ni chethirito ja kithukangwa ngoroki akari baba ne bogete kira aje baraba kugeria kuchwa mautungata ndena sibitari ya Meru level 5 ne bagokurukira kagita gakomo na mono magita ja utuko. MC Mutonga naranirite na pamona akari na nkuruki atumiri barabara izi na gutubanganiria ripoti thingaterite. Atumiri barabara inene ya Chibitari Meru General Hospital level 5 bena thina igitenerere nyuma ya matajo nde kugitangwa na nkuruki ario bakiaria ne bameneretie untu bobo aria bombete kwithirwo bakiuga ne bakurigarua ne uria kumbite gugikarika ni kwithira kwina changamoto cia aje barabomba kwa ajua nyagutuku baikitwe street barabara neje ndipo ndebo hospitali no nandi antono baigwo gwa ukuruki nyamu aje mundu na kinya passers by barabara kurukite betete nyabongo no baigwo gwa ukuruka barabara ino ntu it's a very busy road lakini sasa kama iko dark watu hawezi taka kupita hiyo barabara hiyo mataa ya security ni mbaya sababu hapakuwa na stima. Sasa watu wale ambao ni wezi watu wa maskreb ndio maana wanachukua advantage wanakata sababu stima haiko. Sasa wana assume bandara ikai imesimama na hakuna stima, hebu tukate tukauze. Okay. Na saile na unafikiri ni kwa nini stima inakosa kuweko? Ni sababu tu ya kisiasa na hii mshikoshuko ambayo iko kwa county na hii ngujanichi county ne katika ngavana na MCA nini kile ndo ndio kuona ikureka kurewa. Yes. Okay. Ulidhania ndake mwananchi wa kawaida. Mwetirejo wajo ketho jukaria te. Mwetira mwananchi wa kawaida ukenda na changamoto na neno ndo security light haiko. Kwa hivyo sasa security yake iko kwa shida, iko kwa taabu. Sababu sasa hivi alikuwa anaenda upesi kama light iko sasa hata kuwa anaenda iromba yako na ndio iromba yako ikuwa na ndio street light hizi nicho kwe hii street light irenjeshwe ni ya muhimu sio eti inawekwa hapo for the sake of kuwekwa kwa hiyo street light nicho kwe just the way. Unaweza kuniambia vile hii barabara inakuwa wakati huu ambaye mataa zote zimeng'olewa? Hii barabara ni mbaya sana juu kama ikifika saa moja hivi huwezi pita hapa peke yako. Ukipita unanaswa na watu, unanyang'anywa simu, pesa, so ni mbaya sana. Tungeomba tu tuangalie maslahi. Okay. Ili tuwekee hiyo mataa na kuwe na security poa.
wakati huu ambayo ni wakati wa Christmas, unafikiri security iko namna gani? Security iko mbaya, juu hakuna watu wengi wamesafiri kwenda mashambani, so wale wako ni wachache, na hao wachache na kwa tungeomba gavana wetu mama, tulimchagua roho safi, pia mimi ni mmoja wao kumchagua, afisa kuangalia barabara iwe mataa tena, ndio security ikuwe kwa mwananchi wa kawaida. Naumia sana, hata mchana tunanyang'anywa masimu mataa ya ndi ya kwenda ya soko no ngare kaunti ni batere kwitira ina advantage kuchoka nino tuba weta hospitali general na ntwa maingi me yomba kwa peni nya wamba wero gutekuo na anto na bono ba nya wetera no tuba kwetera omba otangelu nya ni amba njira ne kukagana na iri barabara ya gwita cibitari ni barabara iria nandi ukaria bombite kwithirwo bunyiite muno na ni aria antu bakomba kwithirwo bakiwa ona bagita cibitari untu bubu ni bugutiga baba ingi muno na kimako na keva kuririkana ati muthenya ati utuko ugwati ni bombite kwithirwo bunyi muno njira ya gwita cibitari ntena jange ni jaundekia kwithirwo nkiona mbita MC Mutonga ngikuripotera ndene ya Meru TV North Imenti. Kuma ntere chimiru turinge kataroge tumweko twerekere munka ntere che gembe ni ara ntuko yagoro kurari kugwiro kukunene kiria kariba ntere chia amwathi mutu atende ne gishugubunge ke Gembe North na poponi nyuma yabo kwithira bakichikwatira taito chia miunda yao kuringana na karibaba ni bogete ate taito iji chikethirwa chikibatetheria anene na kiremanto kathumba na nkuruki bakethirwa banganiri gukara kiri miunda yao ni taito ile iraetanirwa ntere chia kabachi arena ndi akaribaba bakiaria na methe twa Meru TV bethirite bagitariria ati kwa ukanyuma ni bethirite bagikurukira kinyamara gikinene na nkuruki gutumira ngarama enene kagitene kara baretaga ndene obici chimiunda aguchwa taito iji tukwena kire antu ba mwathi bomthe non to taito iri twire twathina for 30 years na run kwa nantu bale ya bale cio yo tu tukinye 10 ni bawiritu muno ni keno kia kariba mwathi mutwate Gembe North no tubokuiwatira taito semiunda yo ira ikinyeta maturene ontu akariba bawiriretu bakiwa indi bari na taito ina sikaba tethe muno kirimanto ya mainge na indi ni boya no ntubo no tunikabukwana ni omtu wenthe na kotena kinya methiorunko taito ndi miwate na njara ngabuze mantu amya muno nuntonka wedwa kulinda yo nkameka nuntokinya kathena kia no ntulie ngomba kuyokia inya mbeca kithirikari na nkari ya kidogo au no taito ebweri na kinya mwana atengwa chokondaga na university no mwanka thome itu tugira mwashimwa nkatho no tubotuno kira taito turaturo obisine tuwete mataito lakini mwashimwa kuma eja kaito kayo tura thank you no ntoba kinya mwashimwa kusulika tukorieta eringe mundu bateka basi tutona taito lakini tosokia nkatho mwathi wanu kwa nebe ye koroba mwathi wanu bwega na mobisa yetu ni boto ataito bwega akorora tanya ni akorere ta meona michobo ethire tona lubeta buo ko uba ko weru ya muntu akwata taito na taito ya te muntu te ko weru na ta ke wira chwa ni orawa LMP ethetie ko uni to mwira Mulungu amutharime kinya ntuko ira ya yani iba kuwe ki akotweka itero yo chionde ni bakoromba kinya na unyenyekevu bongelwe kenda bomba ko thwa bakyoyera taito ya anto bena nkatho muntu omba thwa tena nkatho no muntu moyoro mwaka bele ora na kinyoka etherio muntu moyo te bwo kwethia muntu ero ibwa areo tatore mweshimwe bwana ntubango aritete kutethia community rete na inya kwitha bakona taito ndene community ibwa okola muno onto amwathi au teba bainge ba taito nanga kethemu taito kunto kungi na taito no toro ba muntu okachwa okaita civitari okache pia okura okaita achule taito ukoro civitari okona nyamanto yakari otekento kenge omba wetu nanga taito omba wetu atebinge katuibwa ya antoba antoriba weretu muno kinya wondro mo kinya irekwera miunde monto amwathi wan na 40 years ethimi lakini etona taito lakini ntukwena arua ikoru konene nonto mwashimo turetera taito na nyaka ribongo iba weretwe riu kire baraba watete taito ni bakwa au kabere baromba guthabekilukira thina nkabo irasekuria taito na kinyangara mainyingira batonya betete obisine cia miunda irasiremawa ngoroma nyatongoria u taito tete mwashimiwa taito ni aku
bia leo ni gakureterete taito kendo yukia omba kuwa ate kuwete mbecha thai ndoma kwitha taito eno atumire ngiri thai ndi na ngiri kiondo ene na kinyoka yukita no kaya kumenya mbecha yukia kiondo ne ka utethia mbecha reka na iroka nengerwa katuibwaya itware ya thine nene twaita twache kinya tukwebera twache kinya taitweu tukaringa kinya ntuku itano itandatu tutayukia taitweu mbere twaya thine mingi mutati watata itimwa oge tutumite ngiri 10 otemiona tatumia mbecha nyingi muno kiondo inda ukithandatu ngetumia chaiti ngiri 4 nani ngwibwa muno nontu botetheria nkia ningi otetheria nontu inkia tetheretie wakorontiwa no na thina tafadhali nasuna wa munda bamwanka okinya itokwerwa eta maua kaire wina ndethi certificate mbati no kwerwa eta maua na kuthio kwa ciano maua na tuende tika twena homwe Nkiripotera Meru TV ndiria mwathi Mutwate Gembe North Beta Mukiri Onkonja na ripoti kuma ntere chia kabati ndene agishuka bunge ke Gembe North ne agotokinyiria muthiajo anteto chieto che Meru TV rukirita na mbere na kurumira TV eje no ntunyuma ndeke tikuraja nkethero angechokera na manto kathomba jegie mangatheti ogeta kuraja